tuk chuak nu mule uwin nun kong roi tuatan Petera Sermon Part 2 Tirgo ti thil ti bung ni chang som ni pani atanga chang som li pakhat thleng hianin kan zir ho le don ani masain tirgo ti thil ti bung ni chang som thum le paruk thu hi lo ngai thale masa ila chuti chuan I suwa in khen be angei kha pathianin lalle Kristani formin na siam ta ti Israel nam tinin remol ro se ati a lalpana thu mal som ro se amen tharau thianghlim lo thlen nuwa juda ho nena Petera Sermon a hian thildang lam tak kan mu chu a hoi senta em mai hi ani a tirko te thil ti bung ni chang som ni padi le chang som thum paruk in kara hian lali suwa chu Krista Mesia an bi si ange kha ani thu soya Iso Krista crossa an khen be le athi na mi hring thil ti ani thu asui rualin pathian ro rel na awanga lo ani thu tar lang tel boka Mesia ani na tar lang thei chin che na rang thil makte ati chungin misual te kutin cross an kheng betani ti ahan ril bokani helaya hian misual te kutin cross in kheng beta in ti hluma ti ina soya le lin thara chuan namdang mi te mangin ti in an let linga atong bulama chuan dan kal tu te kut mangin ti na akok zok ma a ama ero chu Isua ti hlum tu chu tu po lo ni sela juda mi pui cross a kheng bet ro tia pilata au zam tu te kha an mo phurna alien fal hle ani chuan thiam lo na chu Petera hian hriat tir atung berni in alangani ti chuan Petera hian lal Davida thu soite aron la chuaka tin Davida chuan athu soya kama a kumkhua in lalpa chu ka muthina kamang an lo nan ka dinglama a omani chu wangin ka thinlunga hlima ka leipo aloma chu wangin ka ti sa po be se takin a ombokang ka tharang bithi khu a inut chia lawanga I mithiang lim toiral iphal hek lawang ti in asoya Davida hi lalle zol nei ani awangin ading lama lalpa a oma khana phuma se Davida chu kaitho alani dona khana nilavin lal thut khenga ala thudon ti ama Davida khanin alo suilo dai to a chu helaya hianin aron tar lang tille ani chu thu chu tirko te hi a hriat pui tu an ni ti aron tar lang tela thu hretu ni na hi tirko te mo phurna poi mo tak ani ta zelani ti chuan Petera chuan thorhil chu chunzom zelin anni ayatam an hlo em thin judami puitam takte hena chuan heti hian a soya chuti chuan Isua in khen be angei kha pathianin lalle Kristani formin asiam ta ti Israel nam tinin remol ro se ahan ti ta a audum dum maya chu thu anan hriat chuan judami puite chu an mang angta ma an thlamuan lo zia an lo in hre chuak ta a an ti sual te awangin an thinlunga poi ti na an neilian ma pathian thuina seng khan chun ang main an na vong maya an thil ti sual chuan an ma nia tur tira hre oman ti mani Petera chuan an zo na chu hetiang hianin a changa ti chuan an ni khanin engtinge kan ti ta kang unaw te u engtinge kan ti ang ti in zo nan zo ta Petera chuan heti hian a chan na pe ngalani sim ula in sol ngai damnan Isu Krista mingin baptisma chang the ro u ti chuan tharau thianglim pek hi in mu ang atiam khanang ni tan po in fa te tan po
hlataka ommi zong tan po lalpa kan pathianin ane na akwa piang te tanani ti in Peter hian achan na apiani heta tanga kan mu thil poimo deuh mai chu mi in Isu Krista alorin hian heng thil pali te hi anuna thlenge ngei thin pakhat na chuan Isu Krista rin na amia lu a lali Isu Krista ta na anun ahla na ni chuan anuna sim na athlenga chu sim na chuan lali suwa thupek zomin baptisma achanga tin sual ngai dam na achang boka kharau thianghlim pa ina pek atia makha achang bok thin ani hearing tu nuna athlenge ngei thin ani chu chan dam na chu an tan ani a an fa te tan po ani a lalpa nai tu te tan bik chau ani lova hlataka mi te tan po ani alati ta zela chuwangin Isu Krista rin na luta sual sima lalpa nai thar le a Krista din mun thar pek le an ni anga nun tharanung turin asom ta ani chu som na chu changin Isu zui tu om sa mi za som ni te chu mi sang thum la in ron bel cha in an sual ti sima thu pha cho in baptisma an changta ani avan ro pui te lul em Petera hian tirkote thil ti bung ni chang som lia he thu hi asuya akhil fia le ta zela tunlai thang thar beng klalo te laka hian in ti him ro u ti in fui na thu sui ji le ta a helai thuwa thang thar beng klalo te ti hi a Greek Bible lama chuan Scholias Geneas ti ni a omjia chu perverse generation thang thar ril ru her thang thar thu oi lo ti na kok theyang chu tiang laka chuan phim khur tur le in ti him turin acha a voin thlengin he thu hi ala relevant renga ala poimo rengani vena hian kan zirlai ta na poimo ka ti em chu Petera sermona hian tharau thiang hlim ache ti hiani athu suya tangin mi sangthum nun ti danglamina oma pathian nung ko ran alo thanga pathian ram azawa hi tharau thianglim poimo na tarlan na chiang tak ani tharau thianglim tel lo chuan kan activity tam tak hi omjia omlova kan sum tho chu tam tak po in engte wal kori atu chuang lo ring tu ain ngai raw lawa asual na te ain mu len zoka atlin lo zia ain mu tam po le ama klintir tu lalpa anuna ain pong chuak tam ting mai ani a tharau thilim zalen na hmuna anun chu asiam jok thinani he thuru khi voina hian I re thar le teang u tunlai thang thar beng tlalo te laka inti himro uti hi apoi mo em bokin ka hria a social media han khirila kan ril ru te hi thil tha hi ati le thei to lovani kan ril ru put mang a her na se ema chuwang chuan tunlai khovela hian ring tu ten mi thu soite mi tongkam te kan beng khon lutuk chuan keimani kanin ti hnual theya chuwang chuan pathian du zong kan ti keimani ya kan in chiana kan thil ti chu lalpa du zong ania aram zau na tur man ruani a rong bol na ril rupu tak tak ril rudik tak kan ti ni chuan mi ten eng polo se chu kan zam turani lova tharau thianglim chuan huai sen na ring tu te pe thinangin tharau thianglim thuam chakle ti chaka kanom theinan pathian ma akan ril ru fel takin ipuzelang lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian Peter sermon pani na kan ngai tha a kan lom hle mai lalpa Peter chuan juda te huai taka machonin an thil ti sual tlang takin a hrila tamlama chuan anin tam hlei khop mai mi za som ni le sang thum lai an ni a
nima sela lalpa nang ma rin chan tu petera nuna chuanin puang chuak miau si a chu chuan thil ti tam tak aron nei ta ani voina hian lalpa voina chuan kal lai mek ko rante ring tu te nuna tharau thianglim kal tlang theina nun kan tla cham ema mingin thil tam takan ti asum te tam takan thok chuaka nima sela tharau bo te hi kan man hlei thei to lovani chuwang chuan voina hian lalpa thil dang zong zong aya poimo masa chu I tharau thianglim ani ti hi min riat thar ti le la Pentecost ni tharau thianglim ma lo thengang khan kan nuna tharau thianglim chet na dal tu te min lakin sakin I tharau thianglimin imi te hi min ron khoi thar liang che Isu Krista mingin kan ron ti le amen